na wali unito kaluna ya watara panggoran kitu may wul talkina to wa na kabiki turana kalon dinan to nga na kalon ni sawo sa may nalong kita besar nito kalau kita sa parong ni mata to wa na turana ni tumbir kitu turana na sini kuwa ko ta ni me kitu turana bi yalo ke des ni wakana lo mani so le kitu turana yal ni tele ra wa rong tu bikim ni to kalau ena binum ni bin kata turana kitu ra tiket nambula tamatan tundu apa kabu bale pakai song lutu litu kitu kina turang nabi tumbir ni lo mengina lo tambu sisu ni sorga bakam bola nak tu sama kita waktu kan ni nabak sama ni nabak kirunun dulutin kadiwa sana mai pabiti stikina na ikawalu ni banwa pambudin tu sama murid tu ya Nadabu abar takan? Itu nawalu, Enam bagi apa? Enam bagi runun dulutin ka? Enam bagi runun dulutin ka juga. Non tu buli tarabango, tu sana baru rida ini dona set time. Mebaka ini tu sa understand takam ini nak kawan sate gurau mai, iburu-bura kembali mai Itali. Kembali dona set time tu bambota sana tibuna kalu mesana bari tak mebir nana apa eron tamata rabi kintu mitu mi bota lagi na tu babi bina wana kalu da wana da kabana kalu ni sana ado mena nantu 8 itu sada me kintu ni kawalu tu re zaman tuan dona lain cisu Autaro begitu tu, ana bukan ni bi kartu syarat cuma noa. Tisu asal nama kita apa? Fobisi. Yang bagi kita apa? Yang bagi tin keruak kita apa? Okay, naka. Amba kita papitus gino ko ya. 27. Amba kita mati gino ko ya. 31. Okay. Okay. Umbitike ndo na quotation to make him known, page 155, paragraph 3. Au mula pasar mumbito semua mai bina nanto tikin dua. To make him known, terus terus ya. TMK page bida 155 paragraph 3. Quotation go kachubango. Jesus was our example in all things. Kembali Yesus wakon nonto tama. Ko na nonto sambol na ka ketengah. Obin kata mumbit na lain ko meron sambol takan nonto tama kintu. Meron sambol takan nonto lain kintu. Yo Yesus wakon na sambol ni tama ka ketengah in all things. And he was an earnest and constant worker. Tuno ko yalon dina tu ena no daka yalon dina earnest and a constant do daka he commends his life of usefulness in childhood
Kembali nang ngunung ko, samba gibiti kina ko ya. Ngunung ko samba gitin karwa kina ko. Ngunung ko samba gitin karwa kina. Kembali ko nang ngunung ko, bato kay ti ko nyo ko ya daba. Very daba. Useful. But ako may na example ko ya, when even every age group, ena tambang una kita nga. Kembali nanambula na sudu mai kina nalayang bagitin karwa tunu bangon very ngoni tapsar ko. A very useful person. Okay. At the age of 12, he was about his father's business. Ena bagibida. Ena bagitin karwa. Sada bi dicisu. Ko sa zaka patikidi temana. Na tapon na zaka ni temana. Carpentry. Say gates. Komanta na bosa construction. Construction. Kintu understand ka? Ya nambaki walu kinambaki bida. Nambaki 8 AD kina 27 AD. Abi to dong nambaki ya? Tin ka walu nambaki. Mai ke sangai tiki buno nona tapa ko ya? Mai bida nambaki. Okay, it's tolubi mama. Okay, mai ke mi adu ke bida nambaki. Chin karua nambaki. Ngo nona lain di. Ngo nona lain cisu. Kento sa klachu mai nona tu ultimo nyo cisu ko na kabida ni tamata. Ko ni kawalu. Kembali ni kawalu tamata. May pepito na ngunongo. Ako ada 8th. To sa understand trachu mai boleh tikwa. Yang bagi 27 AD, zamay dapat kinakwa. May pepito kinakwa. Case. I'm going to life of Christ. Say Christ our Christ our example, Say the life of Christ. Berarti ni ko na sienta. Baka nga chibina chat ngo. Na tabi ko chibina sienta. Cage. Na sienta ni tugu kela nga. Obi ketemu bayadora na lining ko na sienta talanga ni taba. Sienta ni wila ni kete tale. Wila sienta ni wila ni kete talanga. Asana ba viwa kan tam na ke na nando to line no iko patike we. Ndaro line kindar. Betul Kinder na priest. Kinder ni kawal ni apa? Kawal ni banua. Obabi kantang ada 8th person. Win 8th lava. 8th place. Alright. Kento na ministry ngo iburu-bura oko etike bu ena mbaki daba te kento santa senta kan etike bu na 19 daba 1989 ya robio kanikina na 4 BC but kina 1989 but na 4 BC ngo na time of the end 1989 na dapat tanga ko ya ko na time of the end stro Amut sama murid punya. Oci tin karuan yang baki, to ya lebih nambah kita apa? 2014. 2001.
O chibina sarang tingkaro namba gitu ya 2001. 2001 kinto understand ta kino kinto bina movement boy buru-buru sa ating mukina ba? Sa ating mukina construction. Taro. Kaya baka tukila, natabang ko constructing chingo. Temple. Ngo tu sa focus bina temple, ibina temple. Go. Natabang construct na temple ngo. Nawali na boss ni kalu. Na boss ni kalu ko construct na temple ngo. Okay. And a movement ko tigu mena tinka viwa wal so ka viwa ko tigu undong sana kenada ba. Yana kenang ngonon donu. Didi mengo sa tigu me construct ki na na bal na kalu. Kongor ko tikor tingoro ko batiki. Batiki yaw. Aba mena rundul kan dua. Mbaka to kila na kinital no ko tori ba chimena no Mena bingo na sawo ti sa tigu Amerika na ba. To sa tigu Amerika na uda. Na uda Au na Amerika na nungu da seno baka tau na nungu baka buli me baka na daba. Kembal ngona boss ni ka lo ko sa ta kabong ko na daba. Ko sa ta kabong ngona construction. Kembal ngona period ni construction ngo. O te tin ka wol ba ki tu ya da bina ba ki daba. Okay, tu ya da bina ba ngona 2009 daba. 2019. Kento na numu na coincidence ngo siya bakal kacung na kaya chungo. Siya nga isara. 2019 sana pepito sikina ne kawal ni dama. Kawal ni banwa. The 8th. Kento kila. O sambil teman tengah ya. Kembali na crisis sana dama juga. Sana buat lek sarti kwa. Om bitong ngondo na gap. Bato na gap ngo. Sana garin feel ka tukin na tamay Joshua sana na baka sama ko wasi chumya. Bitong ngondo na gap. Na buku, ngi bata birto na pristalia. Ona da bala mikina. Sam bitong na ngondo na gap. Okay. To sang de sentang ko ni bitu singa na ni baptism. Ko perol chingo. The 8th Chisu Kristo bakatiko ya. The 8th place, Islands of the Seas, 2019. What's nga ya, sa ating muna na po Chisu? Sa ating muna na ministry of Chisu. Kembali the 8th, sa ating muna talaga na norto ba? Sa ating muna na norto ministry. Sambil to kaya ito na kinala ba? Sambil tu kan tuan kena model makin tunggai ilo bikin tu kena tunggai ilo bati kena okay. Tujuh 2019 turut jika nentum bitang angkona lain kintu siang ini prediktan ko ndona ba ndona ngona prediktik cingo ndona ngona awre ni kai ni prediktik cingo ndona ngona siang ini prediction na nontu ba? Untuk baga sama, ngoto predict kacung itu bantah cuna ba? Itu bantah cuna lain. Kembali siang ini predict ni nontu baga sama nga, siya nontu lulu mga mata, ngona prediction itu bantah cuna na method naka, ko bata cuna methodology, line upon line. Tumbici kina, donawi mak na 2000 ba? 2019. Okay. Bito mal dika. Kung ano sana nanu kita nalu sana laktung Sarto lutu menang kasi baka ruwa baka tolu baka langsung may bikin do nalu tu sana tahu mu itu kan nalu tu mo. Sing dona kana apa? Sing dona kana ya. Sebab yang tilo. Ya bak samta mungkin dunia mo ikon dona tamata mu sana baru dunia mai ngoni sana baru apa? Vai duri sono daba. Sono ka. Koran di bona profita mero tugina. Sing nila ko bir na mending may anti Iya, din. No mi voltampo.
Dona kawio saya berbil. Tolong mantap dapat kita lagi nama Stin Karwa. Waktu lagi nama Sibita. Waktu lagi nama Stin Karwa. Dona tigni bolta mo tondo wili ka ba wasa mo kaya na tigni bida. Tingka bitu sangga itu rupa kali buku kana ba? Sangga iya nabi bal kina ba? Kena bo nyon kawa ko ba? Na wali bu. Eta tu wili ka bali boya. Oke, coba nak kata mau nak kunci kintu lustel nga, bina tikina ruota la tikine dake. Tikine tin kalima, kena tikine tin kawano. Kaya turun ta wili ka man kena baka biti tikine tin kalima, kena tikine tin ka kawano ruota lu. Yan ang asalem sa lorak rawai manusuna wa kan dare muli anete o pakasili matani ena Au taru kintu. Nangono ta ba ya? Benar ba lebu? Donon dolu ta ba? Donon dolu ronan rau. Ono sanga bulan yang baki. Tebu mena 53 8 1790 8 ngonan donon dolu ronan rau ono sanga bulan baki. Vanda beda maikin nada ba? Nangata? Nada ba? Na wai merin da ba? Lubu di dei. Okay, binak ba lebu lubu da kona elewa Okay, non lutu. Kintu santa sentra Okay. Ena lo mani ngonongo. Okay. Wili kena tikine tin kawano. Asalupi ko ene ko buru-buru ni santa ngal lusu. Buru-buru kasa tilam do dumpu sabora kana ni. Na walibu. Ngayon doon kang gayat biko na ilonggo. Kintu kila kong gay pambuli ko sibi. Ngayon doon la nang usuna odi. Okay, kembali usuna ba buru-buru ba dapat to kwa? Okay, dalang ato kwa bang usuna. Bang usuna to buru-buru. Ngayon doon la nang usuna buru-buru. Ngayon dapat la ko iloma. Ada bang kila ko iloma? Odi, na ilaw sa na flood. Nawai ngila ko be. Ngila ko iloma nawai. Kembali na earth ngay ci lama na ba flood sa nga ilaw na flood okay kembali ozibiro ngo bi maroy na wai sa na earth bi maroy okay dona ko tisin ngor bi nonom do dona ko tam bi na internet ko ci bi na time setting de la ngay daki tu sorry dah time settingan jalan
Naka. Nak balik besar kamu temu junior yang tinggal tamu Okay. Ya nampak kita kena tinggal tu Itu confirm tak orang kintu na earth ngodi. Okay, Revelation chapter kita 13 verse 11. Dulu teman tinggal tambah si bertubil kena tukut. Kendo sare tinggal tambah, keram dawil kena kita baka Britania rua tolu. Okay, bina wale bu. Tulus tali bina kip katu not ono tang tang apa tolo na wasi tin katolo tiginen dua rua tolu tu ni tiga. Ndo na man lak mi bi. Sianga dola ko na tiginen dua. Wasi tin katolo tiginen dua. Rua tolu. Okay, chodia. Papacy ko de muri ko manada ba. Kola ko may binaway, come out of the waters. Na water, papacy ko de muri ko na ya. Earth. Kembali orang makin tu ko chikuru rongo na pagkala kina was tingka tolu oro undo bi muri undo bi daba. Be marroi. O Kongo chilo mi dei. Chilo manawai. Kembali na dragon na kango kastak me ko ya. O di chilo ma. Earth. Nanti kita tingkan tu aku wili kan orang gay bos semua ko sa bos me bakana daba. Badna daba na water sa chugi bi. Sa chugi mana. Okay. Vamos dito sa turaya to sa turaya nyo di na matin tu ya. Amerika tu wili ka madan ko tisingori. Do sa rin raw mi flower. Aven fasa sta kana wala na point go Rua tolu. Kembali nanti kini singa da borto vambuler to kina na ilaw na earth. November apa? November 11. Ndo sarong ada kain 11. Saya November apa? November 11. Kembali na November 11 of enam kita apa? November 11 of 1620 na earth sabang bulai dikina. Na earth sabang bulai kina ilaw. Tutur rotiga. Okay, na wale bu. Chilo makin nawai. Odi nawai. Okay. Tunggu kila kinto na Revelation chapter 13 verse 11. Donongo nangai bos mo ko sa bos tal mo ko bakana daba. Kona earth singa ya badna daba nawai sa chikro ibi. Lama buah. Bebe bro. Lomana. Nawali buna bos matua. Ilomana. Kembali ngai bos mo ko ngai bos mo ko sa baka bos tu mana daba. Ngata na ngata liu. Okay. Aulan di tali tengo. Bina lain kento sambi tu tongo. Ko botu banda mundo mure tu mai bina lain tisu. Aulan di tengo. Tin ka diwa wal sobul ka diwa. Enam bagi apa? Bula. 1989 basu cewek na bula apa? Okay, katinkan dua nikah. Katinkan dua ni bula enak kapiti singa. Kapiti ni singa. Tingkan dua ni bula kapiti ni singa. 11-9 ding tekin apa? Ding tekin presiden di Amerika. Sawo cikino dei. Reagan. Sabilu tekino dei. Bush one. Sinia. Saya Bush one. 11-9. Terus juga Runundulkan dua. Nampak kitin karu ana lotu. Ndamo kina tuntawa. Enang ono apa? 9/11. Enang on ni dei. Nawali benang on ni Bush tu.
Ngo tu sara chingo na kaya zame, ngo na mira. Ni kumbita bang na mira ni kori ko bang ko nalilor ni bita la china ba. Kama ke bakando undur tike na lilu tike na lilu tumi muri. Auri di bini lilu nyu bukitu bang ko ibini lilu ngo ba. Bukitu the opposite direction. Tu sara badam tu nomor turun bale chana kaya zame. Bata kai chuna kaya zame. Eleven 9/11. Kembali ko expect ako iko, ni na next one will be daba. 9/11. List will be Congo. 11/9. Kentore da, ni ko na drag ne daba kwa. Marroi ko na ile wa enang una daba. 11. 11/9. O sambi to mata andan tin singa. 11/9. Si berenggu apa? Kita udah pernah chat ngo, cinggo antara nambah apa? 1335 219 total na buli bakati ko ya. Ayo, nambah apa takira? Number 45. Boleh juga sana apa? Time of the end. Kinto sa cinggo na kabir ni presiden di Amerika. Tu sa cinggo sa cinggo na kabas ng bukali ni presiden di Amerika. Okay. Na konsep ya kutamengo. Na was tingkaru na tingin kawan kita tingkap itu. Saya dona nangata me sa dundu bidei. Sa dundu bidei? Sa dundu ko na voni na tamai lewa. Na voni na kawan lewa. Okay. Yo kentore bina was tingkatol ni tingkan tua. Tumang ko na ile was na the earth siya na bono mamada sabo sa mo ko me bakana ba sabo sa mo ko me bakana dragon kaya maka sabi maruroi na earth na ngele na 11/9 1620 kaya maka nakalo ndo bata kila na kani tintini me kina ba kena baka tibu kembal na rota nga ni sana tibu ko me bosa bakana dragon na ngun ba 11/9. Honda mau apa? 1620 11/9 we maru ina apa? Earth we maru Amerika. Kem ka sabi maru ko na 11/9 1620 ako na rin bibasa urarati kita nga ko na ba? 11/9 November masa 11. Ito ka 90 days. na 11 na November na 9 na tingin singa. Sa ando na tar tong suka. November 11, 1620. Ayo. November 11, 1620. It's a get to May 11/9 course in Oh, okay, nak value. Okay, bitang na November 11. Kembali na 11 fungo. Nangono maru di kino kwa. Okay, maru kinangeli. Na value na bakasama. Ada pada singir dalayo. Wambo kita talaga na batu sa pamumurti ay. Singde picture mi ay. Wambo sa turaw ay. Okay, o be ko na point go. Ni 11 ko sabo ngai bida singa. Satu plastik ngai bida singa. Ruana singa. Kembali dorang ngoni bei. From the 9th. 1911. From the 9th, Plus 2. 2 days. Kembali ike en lu tanga changa ngono daba. Pulo dei. Kate. Obe support kana baka samongo Kaya baka sa Congo 11/9 sanggo 9/11 itu sakai semtaka 11/9 obe support kana baka samongo nanguna maru kino ko na daba November. Kate o result chunga na deep. Na bali msapa matatimia. Kembali kana bulo November en lu tal chunga ko na bulo dei. Kaya baka declare na daba. Kaya baka declare the end from the beginning. Kembali kaya baka Amerika evi maru en a period go November. Kembali around about this time talaga na daba kino ko.
Kona bosta mami kina ko me bakana lava. Ngata. Mana bosta mami kina ko bakana dek. Iya sana bisa ratek. But ne ko sa chilo mara to kona lava. Na wa iko imbita manya lava. Na wa iko imbita manya dragon. Ngona talangan ko sana lava kina ko ya. Sana bosta mami kina. Kembali ena piren go sana expect aki me sana tiku boso dei. Amerika. Amerika. Na vosa na tamna vosa ya. Lawa. Sararata. Legislatives. Kiba kuna wili ka vina spirit prophecy ya na sala kamo kono na daba. Na lawa so na daba. So na degree mbeka. Ena kena build up. Ena kena non rabangare ya non daba kalu. Ya non tamatan kalu. Kembali ren to expect nga ni 11-9 ngo na pirin ngo sana November na ngono ngo nambag mingo rundul ka daba. Rundul tin ka diwa sana to expect na ka bayam sana ya. Misalnya tibu wasa mayo kona daba. Misalnya tibu wasa mayo kona ngata. Okay. Mbelatan na lesson ngo ndoro bono kita don data mikina. Tapi kata mo wasa talanga. Sember ni ture na chat Sember ni ture na chat kono nuntu chat ko cinguri. Ndoro bono kita ture na mikina. Pokok salam nango. Koto ndabuli da mikina ngo na kaya zame. Ndabuli da mikina na mira. Ndoro bono Tore dengan botol. Weekend itu saya understand tak cuma 25-20. Maka amba kita bati bugin 25-20. Amba kita baru bitang lagi na profito Asia, bati kita 2 AS. Asia ni kena masih bitu. 742. Amba kita bas kita tekin nama tani tribal tu letini. 723. Bidala amba kingo. Tinka diwa. Amba kita bas kita tekin na Ochuta. 677. Oche 25-20 years. Mana 723? Ya tapi nambah kita apa? 1798. Oche 25-20 years. Mana nambah kita apa? 677 ya tapi nambah kita apa? 1844. Go with the number ki. 46 years. Go with the number ki. 46 years. Prophecy ay kadini ngona ya dongai bei. 1844. Ya dongai 1844. Stura. Prophecy kadini ngona da katu mai kenda kenda to anda senta kenda ya dongai tingkawal da ba. Basa buka ba. Ya turet na kayazem, turet na bimbini kayazem. Na kayazem kaya ngimbi tala ko bikin do tala ambaki. Ambaki da ba. Ambaki tingkal dia saya ili cuki bina mira. Yo, tiap katu sata kabango. Tiap katu sata kabaya, na kayazem, da ba tu sata kaba. Da ba tu sa kius ta kimi tu kaba. Tu sa time setting. Okay, cuma balik bu tahu dunia. Na mira lamang kona da ba. Na kabali mira cuma mira Na mira lamang kona 538. Kona senta. Ike 538 melak bango na 1798 ibit na bagya. 1260 na 538 melak bango na 723 ibit na bagya. 1260. Okay. Yan itu rin ito bango yan doon may ata kosong gate 44 si bebe. Susura why? Ba't na kita nga yan kina prophetic la ba? Prophetic time. Iyo, iturin ang gawin na kaya off juga siapa bi? Turun ni sing ni dapat juga. Sing ni balance. Badang gawin iturin cuma na iturin cuma na mira sana kaya zam, ako na gay balance tak bikin tu. Kembali 11-19 gawin misu kembali, may ke may ada ke may tingkat dito nga na ba? Tingkat dito nga na ba? Kito na ba kita ba? 1863.
Daba ya na 1863. Rolu batiki na dam go. Rolu batiki na chat ya. Wunta kina lotu na chat rongo. Kate. Ko ya ko mbitiki ne benala ni ra ko ton runta chuga. Do su chin sambo ko debi. Gongo do rotolu. Ndo na 11 daba. 9 ndo na daba. 538. Daba na dala ni batu no itu Mila Ngo na dama kwa 9 11 kembali ke Samira kaya jam itu sundong ko na dala kwa 11 9 ko ya chikin na prediction go 2000 daba 2019 Okay. Siang walangani ya dukia na non daba time setting sangai daba kwa sangai di na time setting sangai di na time setting kento ni kaya sa sibi na ngona tonggai predict ka dono ay yo bal to sangai understand ta kento na 2520 ako atal nga review kan kina namba ngona daba 2520 is equals to daba 126. Siang walangan ni 126 kento sa bulito sumai equals to daba tali 151. Abi kento sa bulida. Ni na bosan ko na figan ko na 2520 sabarita ko palmona nyo ko rubio kan sanaki Kongo batanggo ko may na bolide. Taniala. Mini tikeli ufasini Kongo ko may na bolide. Isi keli. 151. Orang figan go roba biwa kan tek sanga bina number rongo 151 kina 126 kembali bikin tu sa bulido titu sa kilat bikin tu sember ni bulido ni kai bango 126 baka ngai ko kai chiko ba 2520 kembali mena 1863 ni woche bida 126 years kento da bina bagi ba 1989 Lutun donu sartu ngabi na time of the Rama tu sembali la kamango tu sembali time setting Ia na kenan duindi cingango ni sara bacu na set na time tu set natiko sa history tu sa sibidi tiko tu ngida ba tongerida Ia ni kitu na build up tacu na kayasam Ena itu betul ngomong batan Kongo cerita lah na kenan apa ko 126 cerita ngana sianta cerita ngana kenan apa kena mira cerita ngana kena mira pakata laki na 126 taraba tifu mana 18 taba 1888 batango na karuan ni taba karuan ni rejection mata ini rejection karuan ni rejection mata ini rejection karuan ni rejection lo mani Israel bakayalo ya to binamba kita ba Okay, siya to bina 2000 ya kem kakem do na rin chigino bikim do sengere da bando itu wala chibi sana wimang na 2000 da ba 14 ya to bin 2000 ya chiku talana kena da ba chiku talana kena mil wimak ko to chigina na da ba na kaizam ya bin kata mo proof ta mo ko ngam la point go batin itu wir ta kebe itu wir ta ke kembali na set time ko tunchuko apara mani ochina da ba na covenant nitu ko bi ko ndonga una ya so enden rebaka ya na na kalau we rabambota rabakan jinata dona kasana baro ya 2000 ba 19 ya detail digital nga ena tigini singa ya ndo be taro ne bugul baka samtu sala cuma tani quoi ndo be taro we ko sa singa understand na 126 ni 151 yar ni detail digital ndo nanguna ba ako yang andre pa mena kila yar kena bina kana study tak mena ba kena bina kana kena study mena 25 20 na chat to ta kana pioneers tu sartunga da kena figure ngona da ba 25 20 na 677 ngo na commencement point na bono tegebuki na study William Miller 677 Sang walan 677
457 ko kede ko kunya man de ngo wata ki na 508 ngor na commencement point na bono teki buki na stadio de wilmila ngongon na chain of truths na kana senta tu la kobela na kana senta tu la kobela tai kembali be yere ker na reject na daba na 2520 er chang ni bay bota era na chain of truths ni sangai kune tal mai na chat na bagi daba 2005 sangai kune tal mi kinaro na chat ngo ana ngona saranga sati bukan botal mikin na foundation sati butar kina foundation okay tu salang mata binon tu chat ndul kata metara on la tarika 4512 sini betul boleh Tolong teman-teman lagi kongo. Tu sabi tang lo juga abina kaizam. Kembali nandona kena apa? Dona mira, Okay. (27 AD 34 Namira na cross, siapa tahu? Namira na cross 31 AD. Namira. Kembali ngona kaizam. Kembali ke bekas mirango. Vida nambah kiki. Vida nambah sandongo. 3.5. Okay, ke bekas 3.5 ngo. Sandongo na vida. Iya, mata nunggu ilo bito na mata hindi ko binili lo. Aku siyang nire-design. Orang itu ini ngai. Betul kau tunai lilo, tunai lilo ngo. Kepka satu lebih nambah ki vidna singa ngo. 1260. Wil tali sandongo. 1260. Vidna bula. Pasang buka ruah. Pasang buka apa? Pasang buka ruah. Ini kita bakal plus takkan 1260 ngo. Plus 1260 ya. Berapa na figure sulia? Equals 2520. Okay. Yang itu plus takkan 1260 days plus 1260 days, which is 42 months, 3.5 years, is equals to apa? 2520. Ya, lepas nak kita sari tu mungkin kita sabu kita sasa tak cuma ye. Ochisu nalami, aku ikan biru ni lami aku ya. Batan biar mata ke, dia mati cinta nada apa? Mana papitisi ke, mati cinta bisi ke, mati cinta rona lami. Dona mata lain dona kavi, dona dio dona tolu, dona dio dona tolu. Iku na wili kemana dona dio dona tolu ya, ada meke. Na lami ni akabi ko ando me sumti ko ando me mata ne kabi sumti ko di. Rona lami ya, to kala kental noa. Mati ke na kabi ni lami. 2520. 2520 slam. Kembali na 2520 ko ang dusur tunga bide. Dusur tunga bina senta. Ko ya senta tukino de. Senta tukino chisu. Kembali ko reject na 2520. Iku reject ko na lama. Ko na lami. Okay. Wala ba kaya kinto banta na kalantang ko. Ngay bisa la sibali sana ka. Sentung ni wala ba? Bata na light, nararama sa build up may kinakalu. Ngo to sa may understand ko na ka understand ko di. Semals no. Iko na rin na numuchat. Chiki na ero na ba? Ndona box chiki na ndona evita tikin singa. Runa tikin singa. Ko ida ki birau ya na Hebrew kalenda. Ko ira birau ya na Gregorian kalenda.
Okey. Kesambi tu kaya. Autar man bikim do. Ngo. Okwe tiki ni profisa ilaba. Avambo tentu ari bali lena noa. Ngo etiki ni profisa ilaba. Huh? 400 and apa? 490. Kembali ngo nandona da 1 week. Kembali ke kasa 1 week ya, how many days? 7 days. Day for a year bila? 7 years. Kembali ngo vida nampak ngo 7 years. Sa 7 years. Kembali sa boy vida. Nisa kami 490 years altogether. Kembali sa boy vida nampak ki? 483 years. Kembali tibu binangon apa ya? 457. Siapa nak bunuh kutu begini ngo? Oh, bentar. Okay. Na 457 enamba kita apa? Enangona daba, enatiking singa daba, kena bula daba, etikibu kina na dikringo, mesangge etikibu na profesa ingo na 490. Ngora bono kinto kutu mekin nanti daba. Ezra daba? 7. Ezra 7. Okay, Ezra 7. No, dulu sana Ezra 7:9. Dalam dulu tambu Ezra 7:9. Ya sorry itu? Okay, sulit teman-teman tinggal di Anggori. Upon the first day of the first month, began he to go out from Babylon. And on the Okay, ya teman-teman kya? On the apa? first day of the first month, On the first day of the first month, sangai bimbiton mo kami bay. Papi? From Babylon. Papi may Babylon. Tomana? And on the first day of the 5th month Ya. came he to Jerusalem. First day of the 5th month, ya da koi bay. Jerusalem. Ya da koi Jerusalem. Okay. Zaba ko tu tinggo ko na la tinggo ko ya. Ko tu tinggo ko na third decree. Odie na tu Yesulia? Atikis. Na third decree ngo mes ko kongo mengi establish teki na nada ba. Na kena tarodi. Ko establish teki na 457. Iko na ni wili kami ngo bina tanya la kena wasi diwa. Ela tikini vida. Rosa bulka va que terus lima. Tu wili tolong man tanya la kena wasi diwa. Tu simber ni sumara ko ngo, simber sumara ko na tarango. Entanya la kena wasi diwa. Tanyal kena masih diwa tiki na Rasul kalima. Awal kira mau nulis kena bertanya. Doa muria mana mau tambu. Knowing therefore and understand that from the going forth of the commandments, na going forth ya usana pola ike. Mgo na mgo. Going forth. Going forth sana pola ika. Command to restore and build. To apa? And build unto the Messiah the Prince shall be apa? 7 weeks and 62 weeks. The street shall be apa? Build up again, and the wall even in the apa? Kembali gonna build
na bosa na resto iguro chike mambal ko na return. Kembali mana verse 25 nga igoro kina tul na ba? Tul na masing-masing ngo na lako di. Ezra. Going forth, bimbi megina ko Babyloni, return unto me. Return unto Jerusalem on the first day of the first month. Ngo sangai build. Ngono tap sangai build kina 10th day of the 7th month. Great controversy chicken na. Sing chicken quotation 10th day of the 7th month. Ya sangali taratal kina di. Taratal kina Jerusalem. Bitara wala nga nabakasamunggo. To break. Kembali 10th day of the 7th month sangali tarakina Jerusalem. Kaya ka sa 10th day of the 7th month mo great controversy. Bangaraw na great controversy. Kaya ka sa 10th day of the 7th month mo na una nila mo singin bimbuluti. Weekend 2 weeks na una mo Okay, Fiji Day. Na kabitu ni bulak, na matay ni bula beira, igona wili kang na lako yan ni kinawastin karua, lako yan ni kinawastin katulu. Na matay ni bula beira ni Israel na bulo day. Nisan, na bulo Nisan ya na bulo day. Aprili, Nisan seo Abib. Ya na bulo Aprili. Kaya kasa bulo Aprili na kabit ni bula na bula na kabit ni bula. April, May, June, July, August, September, October. October. Kembali, nakatini niya kita ba na singa bikin tu ya? Fiji Day. Singa ucing ko. Fiji Day. Nangona. Talangaya, nangona tiga bukin na profesya ini apa? Tiga bukin na 3rd degree may na bagi 457. Store away. Kembali ke sa 10th day of the 7th month ngo, o ko pa bitis tige na pula ba? Okay, may ke mi ano ke bida na baki? 48 ba? Okay, 43. Okay. 43 ngo. Pabito ko na 10th day of the 7th month. Ochi binasar nga 483 years. Ya bina ba? 27 AD. Ngondo wala nga nakakatag ngo mutu kabongo. Bitongo na lingam. Kaya manda kaya kayo ngay tukul may tamay Joshua nya ko pabito ko ya na bulo 10th day of the first month. Second month of the 12th month. Ko pabiti kina kwa. Okay. Igo kami ya na suntaro bituna ni nan dindu Kaya baka ko pabiti tingo 483 don sana ya dike. Seba tapo. Don. Kaya baka na excess balilai sana sibi balai na tapa. Sana sibi balai na tapa. 483. Mbata kaya baka 483 don sana kaya baka lutu talaga na tapa. 27 AD, 10th day of the of the 7th month. Doon na? Ya kaya kaya kono ni sa ni 10th day of the 12th month kaya malala ba kwa? Entonces tolbele kaya malala sana 483 years, how many months? Sotel na bula. Kaya mbale na proof takabi ko o ko paputi sa ko na ba? 10th day of the 7th month. Berarti lutun tono sana kaya 483 years. Kembali. Kembali ngo. Nada ba? Politiko. Kembali ngo apa? Song kena katu bunyi lama. Kembali nada betul aku ya? Ena lutul tu aku na 10th day of the apa? 10th day of the 7th month. Yo na profession ko embalabu. Ya sara ko namba kita ba? 18 ba? Betul ko na 2300 days. Ya sara ko na 1844. Kembali na dapat lang ko ya.
10th day of the daba. 7 month. Hindi na ito understand tau kini tau ni Oktober daba. Tau itu betul nga nabibisyon ni daba. Betul nabibisyon kalenda. Kembal na vana we max mo ako na tapos mo ko ya. Dodol menan do tengah mai 10th day of the 7th month, 10th day of the 7th month, 10th day of bad ni tosyu nga ba ya. Sibo. 10th day of the 7th month. Kaya ka tubi so tangko mento tala date sana bidala sana singin do namba kaya ka lili mai sana singin sana kaya ka sana siang cungan do namba kaya ka sana libu lagi. Terus tu rawa Okay. Ndo mata nuntu masu. Nak balik bonito kalau na nomni biba buli tu bikitu turang na balik turang na bika kete ngau ni sapa kambak masih kata cuma na nito banana no na buku nito buli wati ngo kira nito kalau muni na liu tikitu tinga turang na bingon kita sar turang bata ni nito buli tu bikim ni kitu naran kili kim ni bina na nito kalau kim ni na kalau biba itu tuba siang ni kalau ni taka waktu ngapa lilia ka na balik turang ni kim ni na god of order Rani order tel tunga turang nani tutu kede sana ni tu buli sana bitu kaki tutu kakin gitu ridi kemni tunga turang o kemni nani tu kalau ndi nandong aku kemni bilu te gitu begitu na wali una sing bina ni kuah na wali turang ni al ni buli ko ten begitu ni tu kalau na al ni mode begitu na bitu bir ni alum ni nal tamu na li concentrate tu turang ni bos na bingon ke sara sisu ni sarga amen